Tunia hi episode 22 iningai du a hi. Junpyo in zandi ko ma lungsi tan chi hi nei ti in a hi le zandi in a seipon a ki hei mangin. Pasal khat aga chen Miss J Kyong in Miss zandi ko wa in sol he ati phan hin zandi zong chu thip sanin a pot tan. Junpyo zong hin alon na ji a hepon along a gim the zingi. Program ki pat phat a hitan hawin sangwa hon zong anga lal the ovin zandi chu je kyong ko ma chi ding in hong phai jin na hi le lip sunga chun pasal ni ana dingin Junpyo nu hin zandi hi ana chan sa a pasal khan hin zandi hi akama simin ana pui manguve anu hin zandi ki mat na lim chu Junpyo athot sa in Junpyo in anun abol hi ding chu a hetai chi pha na anok ma da a ki chen na a chi lo thei a hi lo phat chun ama zong hawin sunga chun aga lutan kipa lo ta le mai mon de du in mi masanga chun aga dingin cham khat zo hin je kyong apa in hawin sunga chun ahong tha lutan apa hin Junpyo khoda chun ape do tai pastor pa in agop na program chu a hin panta in koi khat to ama ti ni ki chen objection bol nom na umavam ati in a hi le je kyong in a khot a hin tungin pastor pa zong hi alung dong ke jin ipi bol na ki nei na hi ati in a hi le je kyong in ki chen na hi object ka bol le ati in Junpyo nu in ipi bol na ki nei na hi ati in je kyong in ke mo nu ding je kyong in chi ki chen na hi object ka bol le ati ne le pastor pa lung dong ke jin achuti le midang ada na umavam a hin ti in a hi le ji hu in ke zong kanum poitin ahung ding do in ama se hi lowin aloi te ni zong cho ahung ding do in ga olin ke zong kanum poitin ahung ding do tan Junpyo nu in na tot naw hi awal be se tai ati in a hi le je kyong in chi hi tot na a hi pui ke le Junpyo hi ka ki chen thei hlon loading a he ati in anu le pa zong chu akam ka dan jiang hlon tan je kyong in ka ki gel la hi le ka jinei nom nai pon ke mit mozin ka hin suboi ovetin ngai da mathumin anu le pa ko ma chiwang hin sinwa group te hi mu da hin ati in Junpyo le anu ko ma zong chun ngai dam athumin na hi le Junpyo nu hi alung hangin thip chanin apot do tan Junpyo win ipiti ham ati ta in a hi le je kyong in noi se win nu mai kul ta ka hi ji a he ati in abodiga nu hin a hin phonin tu mama a hi na sei na muna chu zan di ka puiding a he ati in secretary pa in aza in a hi wangin ami ho chu asol ta poi Junpyo zong aga thlai zali na hele bot khat anaki nga in asunga aga lut ni na hele zandi anna umin zandi hin ema cha he phapon Junpyo mu cha lungdong ke jin Junpyo zong achi zalin akoi cha hi na hele zandi zong akipa ke jin ani ni hlonin akipa ke hloni chan hlon hi au unu hin galin anave ve in ama zong hin akipa pi in achi do tai ga ul cho ki pa wal jina kap bin na hi le yizungin apui do in iti chan ka ding na ti ham min na mule ke hi mi phamo a e gel ding o he ti in ga ulin hitabang happy ending hi hoya ki muding hitam je kyong wang mi phata a hi ati in a phat sein yizungin khavia chu ibola amanu ko ma chu ka chi lo ham ti nei do chuna aji chukin happy ending ki ti ka ta san poi ati in amazon hin masanga chan chu agelin nikhat a gallery anu mai ni apui lu da he le yunza in mo phan hin ati azawalin a khot a ki su kha lo in a he le yizung in adal zalin a khot na thi san chu a cho min chiji a hi phata in chat ji in katia ka sei pi ji ni hil ham ati in yunza in gas na nezen ke zong chi tang kati ati in amazon gang ta hin a hlei do tai yizung in anung adal do zalin seinom khato na nei ji ani ni nga ham ati in a hele inza in na ki thopi na khat ka ngai cha e ati in hichi athu sei chu agel do e ji hu in ni tha khat Junpyo amai chang lai ta asu pi a Junpyo win zandi hi pha si a ka su gen thei hle wangin ka da hla zo pun abang ka le nang na ki pi do ta le tin zong ka gel ji in hita bang chu gel wang ka gel nom pon hi zong le ka gela hi le ka pi do di tho tho a hi a hi le nang na hi lo le koi madang pi pong ka te tin ka gele ati in athu sei chu gel do in asa kol atol pum chun a gel ki ni na hi le so yong ko ma ahung ki li a zandi ta chan zandi apu ho chu a gel do in sakola agal hei chai zan hin a kinung le in a hi le je kyong hin ananga in mani zamun khara tawina ki haulim thon tan ji hu in nathil bol na ki si lo ha mati na hi le je kyong in Junpyo kapi do apat a chu ka kisi pan a hitai
ahin kapi do ngal phan hin tun la imacha ka lo thei tapon khatve jun pyo ko ma love le friendship hoi chi na ki thlen zo dem ka ti in na hele ama in ani ni a ka ki thlen ding khat cha ka da tha nom poi ati in mi thu sei na a mi ki lo si chun a ki lo si je in a nei be e ki ti in nang le ke hin ki lo si nei ma cha in nei lo dan hi ta bo hila ke jong jing le New York a ka ki le ding a hitan chi hi zandi in pe pe in ati in avet na hele a hi cho hi in je ki ji cho mu in je kyung in ke chun ji hu le zandi ki ti na ka na hi sa in nangin zong nan het pha lo dan hi bo hilana ti in a chi ding ta ji chun che be a ke bol honin je kyung zong a chi do tai Zandi legend pyo cho je kyung bodyguard non mun khada aga tha in miss in lai mun hi nang ni dinga agot a he nom ta nom hlanin tin a chi gon hele zandi in a khamen ei ni u cha e hi na ima a ki khel na de poi ti in sei pi in ati in a hele bodyguard non zong he nge ati in ma zong a chi do pe pe tai jun pyo te ni zong in songa aga lut hlonin room song chu a ki cheng tha tel ho na ding bang khon a ki je min a hele jun pyo zong chu a hi mo se su in zandi bedroom sunga ga lut na hele lup na chung zong phat na ne ki zemin ama ni zong in tom langa achi do hlona hele ne ding phat a table chunga ki koi chu amul honin jun pyo wen zandi chu to na a to sa in chu zawin ama amai langa chun atovin ne ding ho chu ki pa ta in anel hon tai jun pyo ahong ding do in hongin lam hi te tin a kovin a hele zandi in kalam thei poitin ada in a hewangin jun pyo in a khoda chun ada da in a kai jin la ahung ke thla in a hele amani zong all in alam hlon tai lai mun a chun amani zong agi den hlonin jingka hin aloi ho si zong chu aga chi ovin wubin in zong adai hlonin zandi in ga ulamu pha chun akipa walin alhei zalin aga koi zaltan jun pyo zong chu ni dang to banglo helin anui nui jing tai ama ho abon chi ke ovin an a hin ne khom ta vin abon chi ke u hin akipa thei hle jeng ove jihu le zandi zong pam langa ahung po do hlonin jihu in na nui ka mu kalung among hle jeng tai ati in je kyung in hi api sa pen chu api in zandi in lungdong ta in hoya nan la ham ati in a hele jihu in je kyung in ipizia nei ham bang ka hepon he zong le chi hi in pi pin ati e ati in zandi in ama la twa hi hoya ham ati in jihu in pung chu ave in leng do mei thei a hi tai ati in laimun ada hla ding thu chu asei pi ta na hele zandi zong gang chalhin a hlei do zel tai jin pyo to airport lang chu gang chalin adal hon ta in je kyung zong airport sunga chun lungno mo ta in au umin zandi te ni zong airport sung aga lut hon tan bodyguard no na chi phat a hitai hungin lut ta te ati in je kyung zong chu aki heile le in a hele koima amu pon ama zong achi gut chan hin zandi te ni chu ahung thung chat hlonin a hele aman zong zandi le jun pyo amu chu aki pa hle jingin ipiti ne het hlona na hung hlon ham ati in zandi in ibola hi tia hi nei da hla gut wan mo chi gut ham nanaw nu kom be a hla na thu na sei lowa na chi gut ipi mi u nu na hi ham ati na hi le je kyung in eta bang vai hla na thu ho hi ka sei thei poi ati in jun pyo win kin la hang san ta mi na hi ham ka tia hi le thla sam na zong na nei thodan ham ati na hi le je kyung in ki nei nge hi de ham ati in jun pyo win ai pi hi le dam selin ka chi jeng tan ati in je kyung in na ki khen hun po po wa hele ka nop loading a hi izem tia na ki khen hon zong le ke ko ma permission na la hlon ding a hi ati in jun pyo zong chu anui aza ke jin je kyung in zandi ko ma ka chi ma sangin kha ve na koi jinge ati in ama ni zong a ki koi hlonin na hele zandi zong chu a hli so in je kyung zong a ka hla ding pha nin chi ta nge tin a hlei lu zel tan anunga hin zandi hi a hli so jinge je kyung len na sunga a to pe hin jun pyo win airport a keng ko adal ha pi anike la pen chu a hin ki po in a ve in jun pyo to aki mu ma sat ni pe na keng ko aki chu hlon chu a gel do in ichikeng ko zong hi zandi a hi te ding a hi in ipi hele nang mel chi na ding in he chi be hi ke nei da hla pi tan ken nang melin anake chin na nge ati in a gel tai le na zong chu anake pat do tan je kyong zong chu a chi tai amani engagement ke hi news ki chanin a hung su in je ke le sinwa group te a relation a hoi lo thu hong ki so phan hin jun pyo zong hin angai nom pon a tv cho thatnin ama zong hin nom mo asathimin po do de ati in a kot chu a hon go da hele ko cho ki kam cha he in a ko wang hin koi ma cha hin a hong pon anu hin a room maya bodyguard phata a koi pi a pot sa lo a hi
zandi in umna di in a holin na hele ga ulin tu chung ke ko mahung ki chun lutin mun choma na ipi phachom ham ki jong le chun Junpyo nu in na na chu hung su si ki ge din ti ati in a hele zandi in tu mama ka van ka ki pek ngai ding a he ati na hele Junpyo nu chu restaurant aga lutin he chu a ngai kho poi ati in awan zo si hi a hin nung choi pi o hi Junpyo nu in na za chombe ati hi ka het sa a hi in he jong le mona nei lo dan dana na hi ka na mu do lo a hi mi nunga na heile le in a hi lo thil na bolin nang wang hi mi kidang ta na hi bove phata ana thu ka na khol lo hi keimo a hi in ichana ka kisi ding lam jong hi kan he phapoi ati na he laga ulin ibola zandi hi tiana bol ham ama in bol khil emacha anei pun khate ni aki ho to theina ding zo a aki thopi a hi bove ati in zandi in imacha sei hit atin aloi nu chu a khamin Junpyo nu in newspaper chu zandi mai chang lai ta chon a semin mit na neya hele chu ve in ati in newspaper a hi Junpyo te ni ki khen na thu chu akisun nang tabang mi chawei ta zia he thil zo si boy a hitan ichana na su boy ham ti zong hi het zong na het hinam na thil su si hi izat mana hi ding zong na het hinam ka in sungu hi asu atungin na bolin kamo to thim thima gen the ka thu ta lo ding a hi negin cha lowa hele ka bol ngei tabang ka bol ding na hung ki gel do na thei te dinga ka bol ding chu ting le na thil bol khel na ki het pha le ka ko ma ngei dam thu ma na hung ding a hetin a hausi in a he le esi pupa galu nin chapang hitian ho chu awal be se ne ati in Junpyo nun amu pha nin laya ipi na hung bol ham ati in te si pupa hin ikimu lo na asot le tai a hi lowa hele chairman ta ka hin coding na him ati in mani hi masanga pa na Junpyo nu hi aji pa dinga secretary na pan laya pa na na ki helhon a hi ki heta a ki holhon chu zandi alung dong ke jin te si pupa hin Junpyo nu ko ma na ki khel he jing tai ipi hile ei ni thu all se hitin chapang nu thu se hiti ati na hile Junpyo nu in chapang nu hi ipiti na het ham ati in te si pupan ma hi katu nu ding a he ati na hile Junpyo nu in ipi na se na ham ati in te si pupan katu pa ji hu dinga ka hlen do a he ati in zandi yong chu alung dong ke jin Junpyo nu in ata ana sei ham ati na hele te si pupan ama hi chan ka thim chin ke a hi in ka in sung mi to aki khiat na emacha a poi khunung zong le ching theilo ta in treat hin bol hi in ati in zandi ko ma ipi na bol dan na lai ham na be hin ki choi nang kanung hin zu in tin apot do in zandi in zong anung azui do tai ji hu te na hin apui lut tan avon to hi ji chun ji hu zo alung dong ke ji na hele apu in tunia ke patna laya cheng ding a hi tai nang zong ipi na bol dan na lai ham a room ding ga vet sa tang ati in ma zong thip be in a room a ki lu ta na hele zandi zong a ke phatlam manin amo nui tai ji hu in room khada chun zandi apui lu in zandi in na pu in i hin kai tho pha na ka nop ka da ka hung a hi bo ve jing le ga ul ko ma chi tang ka te ati in ji hu in zo ima a sei pon a thip be ni na hele apu pa ga lu nin khangdong cha khan hin lai uwa ko ne ki kam khum thona ibola nang ni se ruma nom hlon ham ati in zandi a ki phatlam manin ka ki pa e ati in a hele apu pa hin zam do ding zong na gel loading ki pa na ding zo imacha a pui nangin ka da ai chin sunga hi ni hin pui lut a he ati in zandi zong chu a thip cha ni na hele apu hin ka hin engbol nom ji alai ka hin pui na hi in a hom keu banga lai ko ma ha lam na he poi ati na hele zandi in nang ni ati in thu a sei go na hele te si pu pan boina na hin bol do po wa hi le mozo se na ki po ding punishment na ni ding a he ati in ji hu chu aga mi thlamen ama jong po tan ji hu jong chu anui a za ke ji zan hin ji hu pamlang a changin ana to win a hele apu pan aga mu do in ama jong aga chin a ko ma chun aga to win ji hu in zandi laya no asa lo mai the a he ti na hele apu in anop sa lo nang na hi bo ve tu lai khang dong chapang ho alungel diu jong ka he thim pon kununga na to ding lomo hi ja na hin to jong he mai the a hi in zandi hin chi na ding mun jong anei pon ama vekol tu a kapang nomin deile nopsa moti thu imacha a pon a hin la hi chi chapang zandi hin nang tho gen thei tabanga tho e ti a jong sei the a hi pon hi chi wang hi ka no mom poi ati in
achi do ta na hele jihu in apu thu sei chu phata in agialin anui azale e jing hin zandi school aga chi na hele amaya hin gari khatong kingan secretary pa zong gari apa chon ahung kumin zandi koma lungse tan gari sunga hin lut in ati in ko chu hon pe na hele zandi zong chu asunga chon alut tai achi pum pum chun secretary pa na ki thopi na khat ka ngai cha e ati in zandi in ipi ham ati in na hele secretary pa hin in khat na hin apui lut in asunga hi damlo koma a patient khat a umin zandi zong cho lungdong ke jin secretary pan phat ong na ne ya hele part time ta bangin la ya hi ama hung veji in thu sim ho zong na sei pi thei khat ve ve na mel na hung ke la thei a he ati in zandi in ama hi koi ham ati in a hele secretary pa in ka upa ta bang a he ati in zandi ni bola chi bolding a chu nei sei ham ati in secretary pan ama hin mi pha asulum ding mi adejin mi izat ka ki mu pi wang hin nang hi na phape ni ati in zandi chu ke phatlam le lungdon akop me na hile secretary pan lungkham hi in phata in na to man na ki penante ati in zandi in chu a kho poi ka ki thopi na thei au ma hele ka bolte te ding a he ati in secretary pan chi hi ke ma personal ta a ke thopi na ka thum a hi in chiwang hi junpyo le anu wang na he sa momong loading a he ati in a hele zandi in he nge sei do po nge ati tan ama zong adam lo pa ko machun aga chi in amin a sei jin introduce a ke bolin tu nya pa na hi loi phata i ding phata a ek ho thei gut ding a he ati in damlo pa chu atil khovin akipa ta in au ume junpyo apot theilo phan hin aruma chun alungdon manin aning khana atowin a hele zandi anato na sang kholwan chu amu in aruma nopta ai mo na pon asilpi chu agel do in secretary pa agachi in junpyo in zandi ipitinam pha hinam ati in secretary pan Dr. Yunin ai ina apui tai ati in a hele junpyo win jihu te ina em ati in secretary pan tu ta dia amadi nga mun safe na pen a hitai ati in a hele junpyo win na phone ni hin man sa ta din ati na phone chu alan jihu chu message a thonin zandi nang koma o ka het kalung among hle zengi ati in a hele jihu in nang la na lung among selin ibola ke hi lung mong lo ka hi matin achang si echuna ki hove zandi school a chi pe hin junpyo to aki mukha lo je chun phone a bolin a hele a phone jong hi achi theipon che pha nin a class la na jiu room a chun agalu in a hele wubin bo se ana omin wubin in coffee a chon parlanga chun aki hol hon tan wubin in tu la umdan hi anom momong pon yi zong zong mu pha lowin au umin junpyo la house arrest di na hung po do theipon kamai vun zong hi vetang hi thei momong ta lo pi hi me hi wangin ha lung kham hin thil thu pi be se a hi poi junpyo chu apot ding bo se a phal lo a hi bo win mi thu pi ho ma sanga a ki chen na ding zong asu ke ngam a hi in hitabang chu bol thei kit lo le ki dang kit ding a hi a hi chu ke zong junpyo ko ma chi ding ka ti a hi in thu na thot no ma hi le ka hin sei pi thei a hi ati na hi le zandi in ima thot ding ka nei poitin anui sa din bubinin nang la na phat hinam ati in zandi in ke chu ka hi le ima cha ka ti poi ka phanai ibola hi tia chu nei vet vet ham ati in jihu te na 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 ning na khamin kho na sa to mo thame junpyo ahin jihu ahin nang na hi in na thumu hin na fet o hi ipi lom lom hi za hi banga hi ha sa hi tamati in hi wang hin ama hin zandi hi alhamun ki nin na hangsan angai ji jihu te ni pu cha na ki mu to sa ki pa o me ati na hi le zandi in tu lang lang hi ama ni dinga pu gi ka hi bep tai ati in ki haupum hlon chun achi phei hlon tai zandi zong damlo pa chu aga su thengin atin ho zong atan pi in akoma chera chun atowin thu sim khat hi asim pi in a hi le atu sima chu handkerchief ki mandan khat hi asim do in jihu in hanky a amai athi pi ho le athli so cheng le jihu in athli athi pi ho chu agel do in a hi le ama zong hi amo nui tan ichi thu cheng lai ta chu ka ngai nom hle zengi ati in a damlo pa ko ma nang la atin hele khat pan la kho hepon zandi in nanga ding in handkerchief ta bang ka hin no me ati in secretary pa hin agagal vet vet ni na hele zandi chan chu alung a hlei hle zengi zan hin zandi in amai sam chu achangin aki che go na hele a chep theipon jihun amu do phan hin aga chi in ken ka che pi ding na him ati in na hele zandi in a phanai kin bol nang ka ti ati in jihu in nang na ki bol sa le jing le skola na chi ngam lo ding a he ati in
amai sam chu aman atan pi tan chu zawin anung lang sam chu athamin a hi le zandi in chilang wang chu na tan thei lo ding a he ati in tan chai pha chun mirror a ke vet sa in a hi le zandi in asam tan chu a dei hle zengi jingka in ji hu in gari aso me na hi le zandi in ken zong na hung ki thopi in ka ti ati in ji hu in angai poi ka changin bol nang ka ti ati na hele zandi in kasam nei tan pi ga ken zong ka bat ka sa angai hi chu la ati in aman zong agari sop chu aga ki thopin gari kap na chu alan car wash hi chu me ati in tui chu a kho in a hele ji hu zong chu a kho khan ji hu in zong pipe khat chu alan aman zong a kho ki nin ani ni hlon chun tui ki kho tol hloni nom ta na ki chim hloni abol chai hlon hin ji hu in thu sim khat asimin aman zong ka hin lung si ni aga ati in a hele zandi chu analu thu ira thu sei cho za pi pon a sei ki na hele ama hi khat be khangin a hung khangin ipi ki sei na he pon ji hu zong chun amo venin zandi zong chu alu thu ki nin nom ta in ei mu ki tai Yizungin a studio sung chu vet na hele ga ul to ki hona cha gyal do in ga ulin a pottery bol na nga gun hitam itia hi thlaimang din a gun ham khatnu in hi tian no hi a dei ding na hi sa ham ati in zungin akan nat na tapoi ati na hele ga ulin imachana bol do nai pon hi tia hi kamo give up lo helding a hi tule na khut hi avela ka cha sa kit ding a he ati in amazon achi do tan he chi ga ul thu sei chu agel geli na hele amazon hin no mo asal he zinge ga ulin yunza hi muntina aga hol le in a hi wangin a hol na zo si achun amupo in amazon alungim len wa le ji chun alal he jingin ana to pe hin amazon alung hi ahung mo veji na hi le zandin amu phan hin tu la hi ipi na bol ham khowa masang sang le na po do jin mula na imu chim khapun thil aboi khat do ham au ma he le nei sei pi in ka ki thopi theya he le na ki thopi ka ti ati in ga ulin ka chaina ding in thil tham khat bo aba tai ati in a he le athu seidan chu zandi alung dong ke ji ubin zun pio ko ma ga chin po do ding hin a ki ho to hlonin amani jong chu phata in a hong ki ho to sel hlon tai khat ve honin ko a hong do in aga po hlon tan khat ho ko ma ka loi pa to ka ga po do ding a hi in nanop mo le kanung na zui le theyo he ati in amani jong chu achi do hlon ta na hi le ga ho jong chun anung a zui ta ve secretary pa chu gong tan phone a bolin a he sen gari chu ha bolin a bolin na he an ho loi hi gari ka in a hi block ogin amani hi gang ta in azam do hlon tai nume khan hin achapa hi zandi don ding in cham khat ada thla na hi le chipen hin jun piowin phone a bolin pahung po do ekimuto te tin a kovin chapang pa chu la da thla theilo ji chun zu a hungin ati in sei ta na hi le jun pio jong chun zu ma ya ananga in zandi in chapang pa chu akai jin achi hlon tan jun piowin chapang amu chun alung dong in chi hi ipi ham a hi lo le mun khat towa iwa dinga na hin ki la ham ati in zandi in chapang pa khoma chi ta te ati na hele jun piowin ama ta ji a hi zuwa nei ko hi ve tana ke sanga ama hi thu pi zo ham ati in zandi in pau hin nang kanu hin zu in tin achi hlon tan chapang pa hi wa cha ho chu avet sa le in a hele jun pio chu ai eng si in chapang pa chu apom do in ama hi zandi ko ma aga ding in zandi in chapang pa chu sa ho avet sa in athanom ke hlonin jun pio chu akoma aga ding ki ne tunia episode 22 is yu he chan hin ana chai taute